الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نصلي ونسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله الذي أرسل رحمة للعالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. ولم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن أصاني دخل النار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد، أيها المسلمون، لكل مقام مقال، فنحن في أشهر الهرم ونحن في أشهر الحج. أشهر الهرم 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ونحن في شهر ذو القعدة استعدادا لحج بيت الله الحرام. سوف نتكلم إن شاء الله في أجالة سريعة بعد فضائل الحج. فأيروني بالقلوب والأسماء، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وكما أسأل جل في أولى أن يرزقنا وإياكم بحسن الخاتمة. أما بعد، مسيب جلب تدو بتدير بدينا تدير بالإسلام باون يتودي الله أو بجو سنيدو ووضو مرونكتا ويتيدو الله ممارا نندو ممارا ديمو o taguɗo en waɗi en bani adama, o waɗi en julɓe, o waɗi en jeyaɓe mofte ɓurɗe moƴƴude moftarji mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. O nuli e meɗen annabajo ɓurɗo e moƴƴude, o nuli e meɗen ɓurɗo moƴƴude e tagefa ngon fof. Ko Allah tagi kon fof ko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɓuri moƴƴude. O tippini e meɗen kadi deftere ɓurde teddude ɗen fof, ɗum ko qur'anul karim. O waɗi en kadi mofte sakkitiɗe ɗen kono ko adoyteɗe ɗen yawmal qiyama. ɓaawo ɗum ɗo fof inchallahu nokku fof no woodi ko yewtete fi mum, ko fewndi wo ko ɗum hana yewtede fi muɗum. hara hiɗen addi lebbi hormorteɗi ɗin ko lebbi 4: ko sabbordu donkin e jombente kañumma e rajibi. ɗiɗa tati hiɗi jokkodiri, nduɗa hino feere. rajibi no tawa e lebbi hormorteɗi ɗin, amma ɗiɗa tati hiɗi jokkodiri. hande noon hiɗen e sabbordu donkin, lebbi hajjuɗin ɗi naati, haray ko sabbordu donkin ɗo e donkin. hara inchallahu e yewtay seeɗa e ɓure ko yowodiri fi hajjo. miɗo toro Allah subhanahu wa taala kala tawaynoɓe ɓen hajjoyino yo Allah taw hara o jaɓaniɓe. miɗo toro Allah subhanahu wa taala fokkituɓe ɓen kadi yo Allahu newnu e hoore jam moƴƴere. e tori Allah jogiiɓe sattendeji ɓen ɓe wawari yahude rowani ma rowani ndeya ma ɗum ha hikka ko Allah wawi ittude, yo Allahu newnu ɓe hajjoya e hoore jam moƴƴere. kala faalaɗo hajjoygol tawi hara ko feere nde woni ala, en torike rabbu samawati wal ardi o yo Allah okkorbo feere no hajjiroya. so tawi ko maporɗo fi kaydiji leyɗe ka wonɗen ga, yo Allah addu kaydi hara ko wondude nafa e barki ya rabbal alamin. kala ko mankani mo fi hajjoygol ngol, siko cellal ngal, siko feere nden, siko fiira on, siko anni e woni fewtar ton, yo Allah on fewtimo e hoore koko moƴƴi. ɓaawo ɗum ɗo, ayyuhal muslimun, ma ma'ana alhajju? ko honɗum woni ma'ana hajju? nde faala hajjoygo e hajju ko honɗum woni hajju? mo landikema ko honɗum woni hajju, ko honɗum wiyata: huwa qasdu albaytillahi alharam.
li a'malin makhsusa fi zamanin makhsus. Ko ɗum ɗo woni définition ko wiyete kon hajju. Miɗo fandade yahugol ka suudu Allah hormantendu ɗum ko Makkatal Mukarrama, alaka hajjoyte e hoore leydi nin si wona ɗon. Go ɗiɗi li a'malin makhsusa fi golle hertinaɗe, wa fi zamanin makhsus e sa'i happaɗo kadi. Goɗɗo nande faala wo hajjoyta, na golle ɗe falɗa o kadi sa yehi toon kadi woni ko waɗoyta. Golle ɗen hiɗe happa, sa'i on himo happa, ko honde tuma fuɗɗoto, ko honde tuma kadi lannata. Ko nan toon hajju on kon fof, hajju jongande ma ka o fuɗɗi ha o lanni ko balɗe 5. Hajju on ka o fuɗɗi ha o lannoya ko balɗe 5. Ko jongande ma ñande 8 donkin ha ñande 13. Haray hajju on lanni koye nder ɗe balɗe ɗo. Ɗiɗa fof noon ko lebbi haji, kono golle ɗen tigi tigi koye nder ɗe balɗe ɗo. Joni noon hajju on wa awa umra. Umra kala nde falɗa a yahay waɗoya, on noon happanaka sa'i. Kono ko ɓuri e moƴƴude baraji ɗin fof umra on kadi kaka lewru sumaye, li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, umratun fi ramadan ka hajjatin ma'i. Wo umra goto mo waɗɗa e nder lewru sumaye, baraji muɗum hino fota wastayi ko min e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni ko hajjiti. Ko ɗum si yoton hino ɗuuɗe yehe gongol ka sumaye. Hiɗon andi noon hay sa yahari golleji moƴƴi ɗin fof ko duubul teeɗi 10, 70 ha 100 ha guluje ka nder lewru sumaye. Tentini noon kadi so tawi hara noon kadi ko Makka, ko fi ɗum yahante buy ka sumaye. Hiɗa wawi noon wadde umra kala lewru ndu mo faalaɗa e sa'i mo faalaɗa wo kadi. Amma hajju on noon huwa qasdu baytillahi alharam li a'malin makhsusa fi zamanin makhsus, wa huwa ahadu arkani lislami alkhams. Ko woni hajju on miɗo fandade yawgol ka suudu Allah hormantendu fi waɗoygol golle hertinaɗe e sa'i hertinaɗo. Hajju on ko tugalal gotal jeyangal e tugale l'islamu ɗen 5. Lil hajji arkanun. Hajju on hino mari tugale 4, ɗen ɗon ko beeɗe timma. Tugale 4, si gotal manki e ɗin ɗon haray hajju on o timmari. Arkanul hajji awalan al ihram, wo ko horminagol ngol. Ko ɓe horminanoɗa hajju on? Horminagol ngol ko ɓortagol kala dendangal concol ño'angol wonande an gorko on, haddo ndeya wudere wano ndeya. Inna labbayka allahumma labbayka hajjan, ma ɗum labbayka hajjan, minotike ma fi waɗoygol hajju. No ardi woy riwayaji ɗin. Jongande ma ɗon noon hande kadi gimol magol ko honɗum wonata, ko honɗum hanuɗa fillinnade, ko labbayka allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hare ko ɗum ɗo hanɗa fillitade. Ɗo a waɗi tugalal gotal e tugale hajju. Tugalal ɗimmangal ko honɗum, ko at-tawaf, ko wanga gongol, ko wiyete kon tawaful ifada, wanga yagol ngol ka suudu Kaaba nde leeɓi 7 ɗum ɗo ngay ko tugalal. Tammangal ko alwuqufu bi arafa, daro yagol arafa. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki alhajju arafa, kala yawɗo hajjoy o daro yaaki arafa hara yo ando hajjari. Tammangal ko as-sa'yu bayna safa wal marwa, ko yawgol seppa hakkunde ka wi'eteɗon safa e marwa nde laabi 7. No Allah daalir noon ka deftere makko, inna safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Kala yawɗo ton ara yo wango hakkunde ɗon nde laabi 7, wano nene meɗen Hajara alayhi assalam ɓe yaruno ɗon. Ɗe tugale ɗo 4 ko ɗeɗo on tigi wattanta hakkil si yehi. Go'o, horminagol ngol, daroyagol arafa, wangagol ngol e yawgol hakkunde safa e marwa. Ɗeɗo ko tugale labudda ko beeɗe timma. Si gotal wopirima andu haray hajju ma on o timmari. Toro Allah yo Allahu jaɓa yawɓe e satiɓe yahude e yahoyayɓe. أيها المسلمون، قال عليه الصلاة والسلام: الحج ركن من أركان الإسلام، والحج واجب على كل مسلم ومسلمة عاقل بالغ حر مستطيع. Kombo ɗon hajji waɗɗi ko kala julɗo gorko ma julɗo suddiɗo jogiiɗo hakkil jogiiɗo feere hara ko o dimo. Ko ɗum holli hajju waɗɗaki
ko wiyete ko maccuɗo ma korɗo fewndo ɗum wodunu joni noon ɓeeɗo si ɓe heɓi feere haray ko ɓe ɓe hajjoya ala kulli muslimin wa muslima balighin aqilin hurrin mustati julɗo gorko ma suddiɗo hara ko o hellifaɗo himo jogii hakkil ko o dimo himo hattani feere si ɗiɗo timmi kama hajju haray waɗɗike ma si ɗiɗo tibbari haray hajju waɗɗaki ma allah landitoroytako ma haray fi muɗum wal hajju wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin marratan wahidatan fil umri kama qala alayhi salatu wassalam alhajju marratan faman zada fahuwa tatawwo hajju on noon ko woni farilla kon ko nde wotere pet e nder gurdam ma fuu on noon ko wajibi amma noon kala ko hajjitoyɗa ɓaawo ɗum ɗon fahuwa tatawwo haray ɗum noon ko ɓeydari kono a ittino farilla on e hoorema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nde wotere pet ɓe hajji e gurdam maɓɓe wiyete ɗon hajjatul wada lam yahujju nabi sallllahu alayhi wa sallam illa marratan wahidatan faqat wa huwa ma yusamma bi hajjatil wada nelaɗo ɓe hajjari laabi ɗiɗi ma laabi tati ko nde wotere woni ko ɓe hajji ko wiyete kadi hajju waynorɗo on ɓay ɓe hajji on ɗon ko ɗon ɓe wayni sahaba ɓen tawi nden ñande hiɓe wondi e guluje 194 124 000 compagnon du prophète ce jour là ñande ɓe darino arafa ko nden ñande ɓeyni ɗon allahumma hal ballaht allahumma ashhad allah ene mi yettini ko nullalan ko sahaba ɓen fof seediti wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yettini on sahi ɓe maaki allahumma ashhad allah mi torikema seeditanola wondema pelletti mi yettini enen kadi hiɗen seeditano ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wondema pelletti ɓe yettini ko ɗum dusi nanɗo nanoton hutubayɓe ɓen hiɓe wiya ashhadu annaka qad ballaghta risala wa addayta al amana wa nasahta al umma wa kashafa allahu bika al humma wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al yaqin min seeditike a yettinine langal a janfaki a suuɗaki min seeditanike ma kadi a seeditike a waɗani mofte ɗen kadi moƴƴere ila yawmil qiyama ko ɗum nan ton imamu ɓen soono ɓe haray ɓe wattora ɗum ɗo ka nder hutuba maɓɓe ayyuha almuslimun wa min fadaili alhajj qala alayhi salatu wassalam alhajju almabruru laysa lahu jazaun illa aljanna musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallah sallam e maaki e hadise daɓɓo wo hajju jaɓaɗo alhajju almabrur huwa alhajju alladi la riyaa fihi wala sum'a wo hajju mo allah jaɓani bani adama on o goto mo waɗoyta ɗo wo allah maranama joddi hay e hunde fi on hajju ɗon sina natal aljanna ko hombono wiyete hajju jaɓaɗo ko hajju hara anni e ma on ko fi allah na goreɓe am ɓen fof hajjoyi min kam mi duwama hajjoygol fewn ɗo mi hersi hakkude jama on ɗo fof mo yiɗa o ko alajji min mi ronko yahude terto ɗum la yukallifu llahu nafsan illa wusaha allah fo wari wonkiki sina yirtaga makki ko allah jonnata jawdi ni o jonnarimani ko honɗum ɓittinta hoorema terto ɓeeɗa allah jonniɓe ko allah landitoytoɓe ko fi honɗum ɓe hajjanoyno an allah landitoytakoma ko fi honɗum a hajjari ɓay heɓari feere ta ɗum mapine joni noon hajju jaɓaɗo alhajjul mabrur huwa alhajju allazi la riya fi hanade fi nani naafi simi artiɗo goɗɗo falji innilan ɗo abdallah ɗum mettalan ma goɗɗo innallan ala hajji ɗum ko probléme wona probléme d'état haray naafi allah noon wo naafi yo yimɓe men kadi nanane a hajjoyi ko fi yo allah yiyane ko tuubugol yahuɗa hiɗa rondi dolle bakkato yaha toon noon inna allah mi notike ma ko nodduno ɗalan kon noddano ndu ibrahimnu khalil ndu o nodduno toon wa azzin fi nnasi bilhajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amiq ko annabi ibrahima alayhi salam nodduno kon wa bi rabbil kaaba o nodduno ɗum kala mo nanano ndun noddandu ɗon ko annabi ibrahima nodduno kon fewndo allah yamirimo yo noddu si adna on fof moɓodiri ɓe ronka ya wata hajjoyde si tawi ananno ko nodduno kon si adna on fof moɓodiri ka feere nden iwata wo pelleta yaha hajjoya alhikmatu fi lhajji liyashhadu manafi'a lahum ko fi honɗum noon hajjanoyte gogonta ko fiya heɓu nafooreji ko sa yehi makkatal mukarrama waqtu goto non fota waqtuji guluje 100 so yehi makkatal mukarrama ko wonɗa wangade toon alaka wangete sina ɗon sa yehi makkatal mukarrama alaka memata pihum iwkun ka aljanna si wona ɗon sa yehi makkatal mukarrama a juuroyke ɓurnaɗo tagefo ngo yi'a ɓurɗo moƴƴude e tagefo ngon ko allah tagi kon fof
wiyeteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo iwtirɗa ɓaawo muɗum on tefanoyeɗo mo yawmal qiyama tawa ko on belnaɗo. sa yehi makkatal mukarrama a juuroyke ɓurnaɗon sallallahu alayhi wa sallam yaha juulaka rawdatu sharifa. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma bayna bayti wa mimbari rawdatun min riyadil janna. wono hakkunde mimbar an on ɗo e mihrabu an ɗo wo ko weendu jihandu e weenduji aljanna. kala juuloyɗo ɗon darɗe ɗiɗi mo wawi inde wallahi mi juuli darɗe ɗiɗi ka nder aljanna. alaka ɗum ɗon heɓoto hay e nokko si wona ton. mi toriki Allah kala mo Allah newnanari yo Allah on newnanmo yewnoɓe kadi yo Allah newnanɓe ɗum e rutora. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. alhamdulillahi wa kafa ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ومن فضائل الحج أيها المسلمون قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude Allah laawol ɗimmol e tammol no hana yettirede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo jokkidire hakkunde hajju e umra. wo ande hajju e umra hino yaafo goɗɗo bakkatu, hino montana goɗɗo bakkatu, hino ittana goɗɗo ko wiyete tampere e basal e ɓittare e sonja. wo kama yanfil kiiru khabathul hadid. wano andirɗen noon jandi sindi nadama e nder yiite ka mbayla no kori on iwirta noon e jandi ndin ko noon neɗɗo so hajjoyi o waɗi umra kadi ko noon o laaɓirta e bakkatu. woɓe maaki hadisu goo man hajja falam yarfus walam yafsuk. kala yawɗo hajjoyi o waɗari fasigankako, o waɗari ko boni, o waɗari toon pankere, o waɗari jeena, o lorrari goɗɗo ton, wo raja aka yawmi waladatu ummu. wo o hewtitay ka makko himo laaɓi e bakkatu, himo laaɓi e dendangal pankareji e boneji wano nyande o yalti ka nder reedu yumma makko. nyande goɗɗo jibina haray mo laaɓi pos omara bakkatu hay e hunde. si goɗɗo hajjoyi jawdi laaɓundi o hajjiroyi fi Allah ko fi ɗum naɓimo tottugol farilla Allah o ɓay Allah okkorimo feere nden o artay hara o laaɓiri e bakkatu wano nyande o jibina. jonnon ko honɗum woni e mapinde enen sukaɓe jaɓata hajjoygol ko innugol joni simi hajjoyi ha gayni mi arti mi watti bakkatu goo kadi haray hajjo an on boni la ɗum ko faljere. sa yehi a hajjoyi ha gayni e hajjiroyi fi Allah jawdi ndin hinde laaɓi na yingo hay e hunde Allah jaɓanima hajjo a laaɓi e bakkatu. sa arti kadi a tunini hoorema koko tuninɗa hoore ma ɗon kake wona windede amma ɗum ɗa dossier classé waɗama feere ɗa hande kadi sa faggitanike hoorema goɗɗum ɗum ɗon kadi winde hande kadi haray fi goɗɗo innugol ko paykum wata winno yahata. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri yidde dewal go fof ko dewal suka. ɗen andi yimɓe jeɗɗoɓe Allah subhanahu wa ta'ala wa min bayni sabwa allazina sayuzilluhumullahu tahta zilli arshi yawma la zilla illa zillu wa shabun nasha'a fi ibadatillah ayyuha shabab hujju baytillahi alharam. yimɓe jeɗɗoɓe Allah ɗuwoyta ka ley ɗowdi arshi makko ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsu rahman on nden ñande no tawa e maɓɓe suka paykun mawnu kun e nder dewal Allah. sa immike ɗo a yehi makka hara ko a suka ɗa haari cellal cembe hino woodi ko ɗon andata ko woni dewal ngal. a yahay a luttiray 5-10 minutes ɗo ɓe noddi seppa gunda heƴa yaha taweɗa a waɗu toon. so tawi a woni ko a mawɗo ma heɗa nawi a wawata ɗum. nokkel ko buskilaji ɗin siɗi ɗuuɗi hande kadi aron kay a wawata tenoyde. aynayi oɗo yomi juulu ka laawol ma ka coloy koye woni ɗon yewɓe hino andi juula ka laawol par ce que aronki hewtoye gongol ton ko honɗum watta ɗum ɗon fop a retardi woni. goto e meɗen kadi anda ko honde tuma woni ko mayata. kala heɓuɗo feere yo yaw o hajjoya. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor kala mo jogaki feere no hajjiroya. allahumma la tufarriq hadha al-jam'u al-mubarak illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutakabbalin mabrur. Allah jaɓan kala hajjoyɗo hajju muɗum. Allah newnan kala fokkituɗo no hajjiroya. Allah ɓe yahari ɓe newnan ɓe no ɓe yara. Allah subhanahu wa ta'ala men tororima inde maɗen fof e sifaji maɓen yeru kaliɓen fop yo Allah on kalituno ɓe hajjiroya. toriki Allah mawɓe men ya fatiɓen fop yo Allah on yaafoɓe. yo Allah yaafo mawɓe meɗen yaafo dendagal kala julɗo fatiɗo. mi toriki Allah eɗen kadi yo Allah huuren ko o yaafora en. mi toriki Allah yo Allah okku en battane moƴƴo. toriki Allah yo Allah okku en ha okka en aljanna. yo Allah dandu en ha dandaw yiide jahannama. allahumma ajjal lana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya. allahumma ashfina washfi mardana wa jami' marda almuslimin. allahumma
ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.